Krista zanu petteko kellushiawe. Sodu NBCC Youth Day of Prayer te. Mu supemedi thie nipu dinunu Kresar tiki kelhu la pekodi hacha hoyo kezedi kepuletyo. College ni kebaki heko mikropo Bible study ponu pastor mi po kreke sanyo mela ke tarho ke diese kezatha mu po petha ke shu kerpo thepfe Ecclesiastes 11:9 hiledi prepare heko kesha nipu di hako si ke shaki po nko bu chnu ke susa ala mayo po ke kreke ba mizota English translation ponu hakim hedi thupye ba. Young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. Isipeba. Kepelimipo chataro unia getse kekopet te kawa morshon here getse potike chapo levor. Kepelekelhue unushose mori ubu nipu zayela keme jezori tedzukuzo keba po morshon here getseri levor kizu nu mha unie getse kekonu uketesse morshon here getse keleri se luvorwe Sanye pastor die sikeshiki renavi p deri mayopo somo getse mhiketa chause nipu dienenu akresa kelhu la kedipo putupye bashi so si kemeche bagemo lawe confusion mori lack of scriptural knowledge isilivi musala kepele kelhu boring pinhe getse lecha pivorwe tie homie adde kevovezovor Molivi, deri homie akemhidi, Krista kelhu keni jadoi zonhie, ketsese luri balivi. Verse hayo si kemetche sa koleketyo la, pahoyo kepuletyo. Sentence kiriu nu Solomon ne, hare kresau nkresaki nileche isi. Mu hao ketso keshese 3 questions, kedipo, what, supo, what, Kiketse kipo when Seusa kelapie bawate Kedipo pubaga nileche isi rejoice Supoki pubaga kresau mukresafaki puba young men and women Kiketse kipo pubaga nkresa tiki in your youth isi what who and when Hakoha nkola vasa bawa kitala tie nko kezedi ki kemhedi Where unile tishi? How do we rejoice? Seyosa hachas senenu meholedio. Solomon sidisie nubu nchepie po nileche isi. Let your heart cheer you, mori. Let your heart give you joy isi. Hanu hacha keriu ngulie mususa nko melue nko bu unishlik vi po kekoba po capable ba geze ngulie. Salam hacha kerit piese capability of the heart to give joy and pleasure isilivi. Verse how me hope sushiro u melu biepie temie po kemhe gezer hiu no tusha personification of the heart isilivi. How ha Solomon tu keshe ko nu u melu kited depo po ke ko mori capable bashi. So tapie u kegetyo la u melu biepie Temiepo kemhe gezer hiu nu bukeba musha. Salam hacha kerito capability of the heart isipeba. Deri umelu ubu unile kevi poke ko mori capable baro we kedipo tsemor shoga. Hauham hacha kenyunu musalie. Tie popular culture nu follow your heart iketsu budi sisiya. Solomon nu Keleu, tiu nhikengu se lulie, isikeba Kresamyebu, po melu, medzizo lenu ba. Salam hachakenyu, nko, unishedi, nko melu, medzishe morsho. Niko humie akimhedaro. Deri kedipo aniaga, question su ketso balivi.
nko mie petegi mapo ukera geze ba prayer mu tseleke mo che unu relili mo mori unitsili mo nko me lue se yo chene to baya how ha nko gives mutalens rinu me holivi homie kinu indoor bageze unia homie outdoor mori chazu togeze unia homie uzemye ze kepekroke ba unia homie utyo umhatoyo tseze unia homie lese preze unia homie lese tuze unia homie video mori mirhi rigeze unia homie dipu geze unia homie zi bagezeri unia homie ha geze tsegeze unia homie ha gaja tsegeze unia uke penyove nko teko che kekri pressure mu nko bu kedipo nko melunu nko chene tobashi suko we kresa ke baki ho volume morsho geze buba uwe society nko bu korzo morsho geze riebie balivi deri no kedipo cheshdi melunu ni tsiliashi seyose Solomon la kemiye tozo Salam hacha kenu following your heart isipeba passage hayo die telanu deri ukepenyove mahakopet teginu nie dienya ke cheketio nie silichi isipeba avu nilie morsho ke zu zomona avu nia ke jako chet socially motaro avu dienya ke cheketio bubate Salam hacha seupie responsibility of the heart isipeba avu nike vonu pumawa mori sho ke sit tuzodi chekewa nuri avu dinya ke tsediosi vado we umelu me hope sumo tyoizodi umelu hodo daya hakim hi ke tego mori haunu unile nu bamo avu responsible tyowe hakolari Solomon nko ke new bie ke ve mori nko ke degitola telanu hayo bashemowe deri nko ke new chatta shuketola to direct our joy hayo ha bashewe nko melu cheke sawa ke tala pa unia ke tsoko munipu dienu vie di pukeba pete che muho morshowe musala petake shekerbo tepfenu tie sikelie u kresa tiki unili nu geze azza command bo geze ngulewe machase capability of the heart following the heart mu responsibility of the heart hakobu nko kresa ti haunu lepes supie nipu nko kekelira uke vitho khapie poke diunu cheshelie tiena amen